Welcome to Mobela Fanatics here, and I'm your host, Limpo Muhale. Bombela Stadium is where, man, for the Betway Premiership clash between the Natal Rich Boys versus the Rockets. A game as of which has concluded with a scoreline of 1-0 in favor of the Natal Rich Boys, walking away with maximum points here at the Bombela Stadium. And now I'm joined by Mamelodi Sundowns Fanatics that was here at Bombela Stadium to witness the Betway Premiership clash between both clubs. Dunayam Nyakbingalela, Kabuyelo Lana. Banekati benzawo futhi Mamelodi Sundowns kabuyelo futhi kabuyelo and Dunayam before sicala ke siyophakamisa inombolo laphana Dunayam sithi lapha Dunayam bendlala namhla iqembu la ekhaya lana iTS Galaxy belibambene nalo nebafana base KZN lapha Dunayam akuhambanga kahle iqembu la ekhaya liyachubeka liyadliwa Dunayam liyehla etafuleni lamanye amaqembu lapha endasi kwetafula sekaqalile adobha ema point azama kubalekela irelegation Dunayam nibalandzeli beTS Galaxy balakhona la ekhaya njengoba kulicembu la khona la nilisingathile kunidiva njani nina ngalokho ayi ndona kungiphatha kabi kakhulu ngoba ungathi uyabuka if I'm not mistaken maybe igame is 4 or 5 ku Betway ku Betway angeke ngikhulume ngeNedbank ngidawukhuluma ngeBetway ngoba la kumele sisebenze khona uyavisisa kungiphatha kabi kakhulu ngoba bafana bala ekhaya siyabathanza eMpumalanga iTS Galaxy sithembe yona la eMpumalanga akusijabulisi lokwendeka manje la ku TS Galaxy ngicabanga ukuthi nemphathi Team Sokazi kufuna aphakamise ama focus ngicabanga kwami ngicabanga ukuthi ufocus ku Nedbank kanzi ku wrong kona lo uyavisisa funa focus ku Betway Nedbank indlu manje uyathatha yadlula iyaphela so into lebalekile iBetway kungiphatha kabi kakhulu njengoba liqembu lethu nami mdlala la ekhaya kuliqembu lami kulikhala lami lesibili lidliwe ngiva buhlungu kakhulu ndona endunayami uma bengingakubuta ndunayami ukukhuluma ngekulungisa lana umncetha njani mise Sokazi ngikuphi la kumele acale kubuka khona lapho ke lapha eqembini lakhe acale kulungisa lapho nalapho ngithi ngibuka lapha ku finishing la hayi kufuna abuke akuhlangana ku finishing kube koyena lapha phambili akuhlangana uthwala ugodi nduna nethi udzinga umuntu lo ngamlekelela le finishing labafana lamathuba uwabonina namhla amathuba bekakhona amathuba mara le finishing cedzisa hlabudla ucedzise asinayo umuntu lonjalo lapha eTS Galaxy ngicabanga ukuthi involeli imati iTS Galaxy ngiloku thengisa ama player lokwanaloka uyavisisa mara ngicabanga ukuthi lokunye uma ngalungisa lapha ku finishing umuntu lo ngalekelela umuntu lo ngalekelela Victor Tswana ngicabanga ukuthi lendvo ingaba right ingaba right nduna hayi lendvo leyendeka lapha mina indvo lengikhala ngayo njenganyalo uyasibona le score asithusi 1-0 asithusi 1-0 lokusho ukuthi just i finishing nje lapha eboxini singa umuntu onjalo lapha eboxini local P nduna yami ngembi kokuthi ngikwekele iqembu lakhona la ekhaya lana iTS Galaxy uma bonganginikeza iprediction ukuthi ulibona liphelela ku tafuleni eBetway Premiership nduna kule season ngiyalifisela lona ukuthi libe ku top 5 mara kumadini ngoba nyalo selilahla ama point kulama games labalekile uyabona nyalo akusisikhathi sekulahla nyalo uyavisisa uma ngibona iqembu la ekhaya lahla ama point so kule midlalo lesele ngithuka kakhulu ngibona ngathi litawuphelela lingale between 10 and 12 ama relegation hayi ngiyamthemba Team Sokazi angeke akayihlathini futhi ngiyamthemba ku Team Sokazi iqembu lidlala kahle net le finishing ngiyo le shot up lapha ku TS Galaxy enduna yami asambe sihlonzele kuleta seclock up nduna yami kabuyelo nduna yami niyahamba nduna yami itolo niwendile emsebenzi against Esperance eTunisia laphana la nibuye khona nakora benicale nabane away goal lenitholile ngalena 1 nabuya naphila eKyle of Stairs National Stadium saba sold out lapho ke futhi basanisiqwalisa stadium mara ni sold out ile le stadium nanoma besingagcwala mara stats athona stadium njani sold out nduna besicwele nduna yami uma bengingakubuta lana nduna yami niyahamba lapho konphizeni awucedzisa umsebenzi against Esperance eTunisia lebenzeni uqalile lena eMorocco lena nithi 1 le Morocco niyaphinza nayikhanda baphinza nithi 1 futhi nduna yami final nyalo la season benituke final ngiphazamiswa iPyramids ayikho nyalo kulesikhathi samanje nduna yami nithini ngisho lesikhathi lesila kuba khona itati batimbili hayi nduna obvious uyabona nyalo lendvo ngiyayiva nami noma ngihamba namanje ngiyayiva ukuthi hayi
lendvu ikhona star vele sesisithethe Sure, ndvuna sure, sure. sisithethe ndvuna alisekho liqembu leli ngasiphazamisa la Yeah. ngoba lamaqembu lawo bengisaba wona aphumile nyalo ngiyakuthatha indvu yami lokusele nduna bekumele ngabe basale basinika lendvu yethu itolo Info yakho kahle kahle. into yami leya ndvuna bekufuna ngabe basinika itolo lendvu sahamba sesiyithethe nanyalo nje njengoba ungibona ngikhuluma nawo songithwelele star Sure, sesibili. nduna. Lethi kuthode bekufuna ngabe banginikile nduna Sure, nduna. lendvu ngoyithatha le kubo nduna Yeah. imidlalo yokuqala Sure, i-first sure, leg sure, ngudlala sure, la uma bafika la mvani ngamnduna i-Sundowns yatuwa ngithi thina banikazi bayo Ngilalele. i-Sundowns yatuwa ngithi thina banikazi Sure, bayo sure, sure. sibukele ngishaya 4 goals Sure. mangifika le ngicedzisa mangifika le ngithatha into yami nduna Into yakho. yeah mangifika le ngithatha into yami ngihamba Nduna nduna yami. yeah le star sami nduna Sure, sure. bekufuna ngabanginika itolo nduna ngasala labantu bangibambelele nduna Bakubambelele, ngathi man. for nothing nduna utosha Usho ukuthi iya utosho nduna mabafika la ngishafwe emagoli mangifika le Sure. abafana bami nethi badlala le ndvu yabo Oy ya man. badlala le ndvu yabo Oy man, shishayini. Shishayini, ipiyano le. enduna bukele uyakuthi info le ngifuna ukukutshela yona Tshela mina. i-Sundowns yatuwa ngithi thina Sure. banikazi bayo uyabona ukuthi indvo te-Sundowns Sure. sitibona tisengenteki Yeah. thina banikazi bayo i-Sundowns Yeah. sitibona tisengenteki tinto te-Sundowns Sure. buka ngithi mina uma si-first leg sishaya 4 goals Sure. lamagoli sengiwabonile nduna sesicedzile Sure. yeah sesicedzile Nduna yami. yeah Asehle le Africa. Asibuye la iligini. Awuzweke nduna. Ah. Lenfo yakho la iligini. Mina ngathi ukuthi yakho la mara lesizini lese kunalaba bafuna ukugisa ngemaphayini. lalela nduna Khuluma lalela nami. lalela nduna Khuluma ngivele nami. emlonyeni bukele mina ngibanike 48 hours la Sure. 48 hours bahleli lapha nduna Yeah. lendvo nethi ngibabolekile ukuthi bukele nduna uyathi ukuthi lendvo injani Sure. president uma yohamba la la eSouth Africa ngemsebenzi ayengaphandle Sure. kumele kusala bani la deputy Mm. i-Pirates lesitulu lesangithe bani ngideputy 48 hours Yeah man. yo enduna ngiyabo 48 buka and le 48 hours iqala itolo Sure. nyalunga ngibalela maybe kusele bo 20 something hours Sure. uyavisisa nduna ngibuyele endzaweni yami lendzawo le yanduna Nduna yami. lenzawo inebanikazi bayo Yeah. mamlosana noma bangayindani bona bafuna kuwina ileague ngemagoli mina ngiwina ileague ngema-point abashaya amagoli mara ekugcineni nduna kuyobalwa ama-point bona angathi ukuthi bafuna kuyithatha ngemagolo iliga awuyithathi ngemagoli nduna bangashaya noma bemangaka Thank you Nduna yami. awuzweke nduna